Ahanbada Moroiba Pau. School singing Magun Hengahanaba Ojasing transfer policy Toba Hypasi Tangai for the Bamani Haina Chief Minister and Biren Assembly the Fungdokre. From Jeres to be Pau meeting Tavir with Butaram no Cherry Haji Pau Sandong Pizari. School singing Magun Hengat Hanaba Ojasing transfer policy Toba Hypasi Tangai for the Bamani Haina Chief Minister and Biren Assembly the Fungdokre. Mahakna Makata na Fungdokibada transfer Tobagi Matanga Marilainaba Authority ga Hana Unaduna Tanaraga Yaning the Bakia Lerabasu Wari Sadok Nabana Hena Fagani Kali. Transfer gi Matanga school Karada Ngarang Tokaning the Batogdok Tokibadu Nungai the Bamani Mahiro Emadi Ojagi Marakta Baptana the Bamadi Mafamarang Kangdana Nung Tarak Padagi Police Amadi Mahiro Kia Sokapan Nangkibadu Nungai the Bamani. Togdogasigi Matanga FIR Amasu Lokatuna Action Lokatna Bahonari Haiki. Question Argi Matamda MLA Joy Kisana Infal City da CM Bungalow Secretariat Mamang Amadi Infal gi Tongan Ba Kendra da Nung Kajitang Jubaga Ising Ichawgi Awaba Mayok Nariba si Kokhanaba Kari Tabak Lokatlabage. Mahut Minister na Infal Manungda Chejet Ama Fawbat Tahaloy Haiki Badu Hojik North AOC gi Mafam Karada Lambigi Nakal da Sirins kaya Taduna Lariba si Atopa State tagi Lakpa Miyoy Sing na Ukrabadi Ikay Ningayni. Infal City na Lunan bagi Hana Leramatak Adudagi Hantarakli Basi Karigino Haiki. Congress MLA O Henry RK Imo Amadi Mega Chandrana Mahut Department na Infal City da Paikat Libasi Tungkoy na Chatnaba Yanaba Mong da Tabak Paikat na Ningi Haibe Wafam Sing Pukat Naraki. RK Imo na IMC gi Ward Member Amadi Ate Delhi Wedges da Labor Singi Makoygi Fangliba Kusumal Hengat Haningi Haiki. Opposition MLA Singh na thamkiba wahangi matangda Mahut Department gi Sam Kumar na haikibada mamangi sarkar bu hunbagi wafam dinatte. Infal City semgat pagi mingda tawramba thabak thoram kya asoiba leibadagi ising ichawgi awaba Infal City da mayok na bani. Thangmayban Ward number 3 da sel lokthokraga thabak tawde haibadu thizinba hore phanglakpa report ki matung inna chapchana action lokatkani haiki. Establishing an effective Manipur State Human Rights Commission Haibasida Khana Nainaba Mifam Ama Ngasi Chingmairong Dalaiba Hotel Classic Grande da Pangtokre United NGOs Mission Manipur Human Rights Alert Amadi Northeast Dialogue Forum na Sinduna Pangtokpa Khana Nainaba Hogdokpagi Thoramda Hana Chief Minister Oiramba Radha Binod Koijam Manipur State Human Rights Commission gi Hana gi Chairperson WA Sishak Senior Advocate Khaidem Mani South Asia Human Rights Documentation Center gi Executive Director Rabi Nair na maru iba miyoy singoy na sarukyaki. Human Rights Alert Manipur gi Executive Director Bablu Loitong Bam na pungdokibada chahi taret he na sidu na layru raba Human Rights Commission ano balengak asina hinganhan na ba warep laukraba matungda Commission asi mataw karam na mapanggal kanba Commission na ohengada gi haibagi matangda kanna nairaba matungda Chief Minister na warep sing adu pisinduna Mapanggal kan ba commission ama henna ba hot na gani haiki India gi oina internationally yamna maming chalaba Ravi Nair manasu comment tawdana ahogi India da leiba human rights institutions singsi prithvi gi oina leiba Paris principle in lei comment tawdana human rights organization ama function tawdona haiba atugi matang da su kupna khanaraga ngasi akhoi recommendation khara Manipur gi honorable chief minister da ahoi pikhat chanana ba sinjabani Ukrul District ki Manung Chanba Kachai Village Amadi Humi Village Anigi Lona Bamafamda Chawna Chingning Kaibadagi Lambi Faunadre Masina Maram Oiduna Kunja Sing Lambi Chatpa Yadabadagi Mayum Yokshinba Ngamdaba Kaya Yaure Mari Lainaba Sing Natubamatam the Making Changduna Lambi Asi Fahon Biu Haina KYC and SU Kachai President Turay Singh Vashrumna Sarkar ki Pugning Chingsalakli Manipur Lady High School ki age oja sing paktak na transfer tawbu yaning da bafung doktuna ngasi Wangkai High School ki campus ta school adugi mahiroi sing na wakat ni from chatakre education the rajniti tawbu khudak tak to mahiroi sing gi punsi manghan ganu oja sing atu bamatam da thabiro haine iba play card kya wakat ni from adu da season naki Nangmairapam Sanju Mitay Elias Nganba Kiamgay Awang Lekay Digi PLA gi Miyoy ngasi wahang pahong chathabada hawkiba me tang taramapalda kwatha Yasanglok
the Home Parliamentary Secretary Susindro Mitay da attack tawbada chenabani haiba khangbangamle haina police ki PRO na thador pa chero lamana khangalakle PRO na thador pa tongan ba chero sigi matung ina Imphal West District Police na KNFD gi Dauthang Leng Kit Gang LS Lelen Koba Kangpokpi District ki Bulbang Khulendagi miyo ma fare mahak miyam dagi namduna sel khaiba amadi mi fa bagi thabak chathabada chenaba miyoini Police Department na lupa lakh amagi reward laukthokraba misak ni hairi amaromda Imphal East Commando amadi nifu mga shuba Sam Rifles na lamlai bazar da thiba humbagi thabak chathabada UNLF ki miyo ani fare hairi Makoi singa dudi kontok jam zen da elas ngai ba koba lei makong mapal maning lekai amadi sago se momo maitai elas luwang cha itham maning lekai dagin hari hauji pau gi marak thatna ten ba break ama Saiji TMT bar se latest German technology season laduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar se han basundokpa product oibana calling sade taken day mapamil kali amadi amaga hajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Best cake and confectionaries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. First Imphal Trade Show 2017 from 20th July to 10th August at Hapta Kangjebung Palace compound. Painting, debate competition and science exhibition will be held during the trade show. Forms will be available at Mela stalls organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking, please contact 897-4681027 70857-98386. Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo ay nahangdok jaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adom na adom gi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakiyu. Break matung na taram nok cheri haji makata ba pauda. Langol game village ki lambi sembi da badagi lamda madong gi miyam na chatuk kasen tawbada chawna khudong cha da mayok na duna lakli. Chahi kya gi mamang dagi employment exchange dagi game village taba lambi asi sembi na ba kyarak na hijack rabasu ngasi fawba mityang changbi dre hairi. Lambi asi sem dri ba fawba makal maka amat dagi gari chatpa yararoi haina khoisaung na raba miyam na ngasi dagi lambi thinjin kre. Post-war Manipuri dramatic literature haibasida literary forum among asi Dev Literature Center da pangthokre. Sahitya Academy amadi asangba communication na Imphal Sindhu na pangthokiba thorum aduda Manipur Language Advisory Board ki convener H Bihari K Radha Kumar Priyobatra Elangbam na chingba miyoy kyana sarukyaki. Dramatic literature da khang hairba Y Sadananda Longjam Sangita Rajmani Ayekpam amadi A Khel Chandra na paper pathoki. Convener H Bihari na Manipur gi drama asi aiba masing yamkhatna ba amadi yengbina ba mi masing yamkhatna ba thoram asi pangthokpani haiki ko nandak tawri jidi marui na mi mari che pali ji marui bedi masigi ji sidari je na hona na inkhachi haidana anowe ingot ma hapsi ebra matung da ju koi drama gi manam jida khara tawgen khanjari adun RIMS contract basis the low kiba staff sing regular tahalu haiduna ngasi RIMS campus the contract employee welfare association RIMS na sinduna wakat ni from chatakre association ki secretary Moirang Them Mayakanta na chahi kayadagi RIMS ki contract staff oina warak laba singbu regular tahan bill atuba matam da RIMS ki authority na meeting changbiu haike कोई दी डिमांड से फंड दिबो रेगुलेशन हो नंदुक दिबो के कोई पता नहीं स्टेट था बाइंदा कोई मांगे डिसीजन नहीं सिंह ngasi World BMX Day thorong mari lainana Manipur da su BMX thoba naha kyana semba Grassy Knoll BMX Boys Manipur na sinduna Kangla dagi Imphal College fawba BMX cycle thoba gi demonstration ama chathakre Khongchat adu Tripa Society ki president Hizam Dinesh na lamthaki Khongchat asigi manung chan na kaisampata BMX so ama sotki
Ketrigao Kendra gi MLA Nahakpam Indrajit na Mahaki Kendra gi manung da leiba Porompat Sabaleka High School gi class 9 gi mahiroi singda lem na larik gen thokre. School lasigi hojik oriba fibam gi matang da su school gi headmaster ga kupna wari sanaduna school gi awat apakya kupna khana nainaki. MLA Indrajit na Kendra sigi manung da leiba mahiroi sing mai pak na bahona bada pangbaya ba mateng pangani haiki. Industry leiba nine lamadi tenje apa chatra putok pada isu angam bathak ko na duna anda kelo basaka la ko sida apa chatra putok puje gi wakalo leji jaga jaga chatina ni ngasi mayam da ina process pije Paugi maraktat natin ba break amaga Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokwa institute ni City Swara Jinge Tule Tule Kuri no tu teacher Kuch kuri go zo City Yoshi ni he Matsigi Yoshidi Tata Tiskoni ne Adudi Sanagi Mohut yang na sinba yandre Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Introducing Green Can Industries Wayangbam Lekai. We are the direct importer, supplier, and manufacturer of all commercial kitchen equipment in Northeast region. Our top selling products are softy ice cream machine, baking oven, deep fryer, popcorn machine. Kindly visit our office. Contact number 0385 244 3011. Jolip 100% natural syrup. Amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule. Break matung damukan na taram nokchiri hazig makata papauda handak itchaw na sokalaba patsoi kendra gi manung chana leiba tagel khongbal da relief camp hangduna leiba mafam tarukta upbringing committee na chingbek kunitoy mateng pangkre Tagil Kongbal Mayor Likay Dalayba Wakakpam Ongbi Madhubala Devi gi yumda pangthokiba ching yen bagi thor maduda committee gi president Ibom Chana sarkar na athuba matamda mityeng changbiyu haiki Humanda laiba praja aikoina thengnariba awaba se akoi isana masi awaba singse aikoina thengnariba akoi se awaba se puna bitangda akoi isana honabam thui masi teng humanda laiba praja aikoi se mikap thoklasi thokpa lorena aikoi apunda irutiya mo singjelasi Amarom the Infal West ki manung chanba lamboy khungnang khongi akoi badai chawna sokalaba mafam singda United Friends Library and Club na chana thakna potlam kya yen thokre Club ki secretary Udoy Luwang na phongdorakpada Infal West DC ki makhada potlam singa si yen thokpani haiki ngasi phawda relic camda leiriba singa si punna agoi mi chahumga kunga humdoini adra hoji phawda sarkar na loriba daita se agoi United Friends and Library Club ki maike digi hainga litana koi ISTV ki thom dai koi thar phongdok se Aroibada moriba paw amuka hanna School singing magun hengana naba Oja Singh transfer policy tau bahai basi tangai fadaba mani haina Chief Minister and Biren Assembly the phongdokre Oji Fabugyo in ISTB na pijaba paw matanga shwede losinjeri meeting tabiri basingbo mukana kurumjeri Lisingani tarakataret lagiba July ki tang kungani pandagi August ki tang tara phauba Socialist Students Union of Manipur na sinjeduna Palace compound leba hapta kangjebungda pangthok jagadori
हाइरिबे ट्रेड शो सिदा इंडिया अमदि मपान गी लेबा कया सुसर यागदौरी फूड कोर्ट फन अमदि मार्केटिंग की खुदोंग चाब खुदिमक मेला सिदा फंगबिगनी ट्रेड शो सिदा पेंटिंग कंपटीशन डिबेट कंपटीशन अमदि साइंस एग्जीबिशन सु पांथोकजगनी फॉर्म फंगफम मेला स्टॉल नत्रगा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर गे कैसामपात लेबा ऑफिस तगी फंगबिगनी हेन अकुप मरोल गिदमक मोबाइल नंबर 7085798386 नत्रगना 8974681027 दा ngasimak contact tobiro यामदा खंगनजरी सिंजमई चिंगा मखा थोंगाम लेकाई रक्ता चेलिबा तुरेल अमनबिगी मपालदा लेबिरिबा युमथोंग खुदिंगी मफमदा लमदम असोमदा लेरिबा क्लब तरेना पुनसिलगा सेमखिबा तुरेल अमनबी डेवलपमेंट कमिटी गे माइकई दगी खंगनजरी मदुदी मतम अमदा फुट चामगी मथक्ता पाकलंबा माइकई असोमगी इरम नला खुदिंगमकी सिथाफम ओइदुना लाकलिबा तुरेल अमनबिगी खोंनुंग ngasiदी नागयता तारिबा कांगबुना मतमगी मतुंग इना पुंजिनरक्तुना फुट मंगा फावबा फादबा मफम यावरे मसिना मरम ओइदुना नोंग खजितंग हेक सुबगा खुसेमगी इसाउ थोक्तुना मियामदा अवाबा सेथेंग पिररे मसी कोकनबगी दमक तुरेल अमनबी डेवलपमेंट कमिटीना सिंजमई केंद्र की मिहुत ओबिरिबा अदुगा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ऑनरेबल स्पीकर ओबिरिबा श्री युमनाम खेमचान सिंहागा खुसमनना तुरेल अमनबी खोनुंग सेंबगी थबक अमा हानबगी ओइना पांथोक सकनी लोइना प्रोजेक्ट अमगी मखादा तुंगकोइना तुरेल अमनबी इचाउना मियामदा अवा सेथेंग पिदनबा थौरांग लौखचरे क्लब तरेट अमदी ऑनरेबल स्पीकर ना मियामगी याफनबा लौखचबा खोंगथांगनी मियाम पुंबना कोऑपरेशन पिबियो लोइना तुरेल अमनबिगी खोनुंगदा साजेलिबा पुनमक इसा इसाना मांगजौनना लौथोकपियो लोइना अनौबा अमतसु साजनबिदनबा खंगनजरी श्री श्री गौरचंद्राय नमः पूर्वाश्रमदा अखोई ख्वागी इरक्ता तिलंबा लाइश्रम पूर्णाम सिंहना नुंगसिजरबा इमुंग मनुंग सागै नातै मरुप मपांग अमदी अखोई ख्वाई पुनमक पुथादोक पिरमलगा हौखिबा तांग 19 इंगेनगे 29 मलेपा पोको नुमिता श्री गुरुगी कृपादगी बेश ओलदुना नोरतोम सत्यनदास हाइबा नाम फंगजदुना वृंदावन प्राप्ति ओइख्रे लालिबा तांग कुरुमदोय इंगेनगे थासी 19 नोंमाइजिंग नुमिता औस्ति संचोय लखुचरगा तांग 19 थवान गे 9 निथौकाबा नुमिता चिरा उसब दिन थोकले थोरमसिदा ब्राह्मण वैष्णव लाई गुरु अहलमन मरुप मपांग अमदी इसे इचल ख्वाई खिबिंग मतम साना लेंबिरक्तुना हरिनाम श्रवण तौबिरनबा आईएसटीबी की थोंग पाउजेंजरी सेवा फंगजरिब सिंह लैश्रम ओंबे उतरानी देवी सौधर्मिनी अमदी इमुंग मनुंगी मियोय सिंह खांगबोक बाजार World BMX Day celebration GBB na pathokjarani hariba event asida namsigi miyamna support tobiyu saru yabiyu action sport promote toboina lamdam sigi na hariba sanore singu yokatbiyu loinana asingo mamatagi ano masana sibusu mayamna support tobiyu World BMX Day miyam hunu saru yabiyu support tobiyu get high on drugs not drugs Sri Sri Gaurachandraya Nama Aikoi Kwai Punamak Pukon Biramba Sarungbam Ongbi Toksom Sanahanbi Divina Magi Nungsizaraba Imung Manu Sagaina Tai Maruk Mapang Amadi Kwai Punamak Puthadok Lamlaga Haukiba Zulai Gitang Taraga Manga Tang Zenumita Sri Guru Gikripa Digi Base Olaga Sri Sri Radha Mandap Chaitanya Dasi Havanam Pangjadan Ishwar Gi Khoya Sangjakri Laglipa Zulai Gitang Kungani Pan Irai Nimita Sorat Thokle Tauram Asida Brahman Vaishnav Halaman Marup Mapang Iche Ichal Kwai Punamak Namatam Chana Lengbirakuna Sri Hari Gi Mingkai Success Sonjaba Sida Saru Yabirana Haidun ISTB Kutang the Paujenjari Mahak Imung Manu Kwa Katil Ngana Pitong Mapal Awang Mapam Tokso Mandap The 5th Ultimate Academic Championship UAC 2017 5-year scholarship examination for Class 10 Bosam students organized by Red Radiance, Wankai, Thangapat Mapal. Subjects English and Social Science only. Exam date 17th September English 9 AM to 12 noon, 24th September Social Science 9 AM to 12 noon. Last date of form submission 8 September 2017. Forms available at Siroi Paper Mart, Kwakatil Bazaar, Lyric Makon, Palace Gate, Complex Services, Kuyathong, Siroi Paper Mart, Singjumai, Fijam Stationery, Chinmairong, Khongnangani Karak, Mangal Book House, Kurai Lamlong Bazaar. For further queries, please call 86381-88399 or 98560-88990. Flight ticketing booking open. Imphal Silchar, Imphal Aizol, Imphal. Journey date 8 May to 30th September 2017. Silver Jubilee celebration year 2017.
Golden Valley Travel Services, Airport Road, Imphal West. Contact number 0385 2455 8119 042096 7085 934 543. Sri Sri Gaurachandraya Namah. Purvashamda ikhoyi irakta tinbiramba R.K. Ramananda Singhana magi nungsijaraba imung manung sagaina marup mapang khwai punamak puthadok lamlaga haukiba July gi tang 18 yumsa kaise nimitta Sri Guru gi kripadagi base olaga Ramdas haiba nam phangjiduna Vrindavan prapti oikhre lagliba July gi tang kungamari ningthauka ba nimitta asti sanjay lokhat charga lagliba August gi tang amma laipa pokpa nimitta sira usobdin thokle Upalaksa sida Brahman Vaishnav Ahlaman amadi maruk mapang sing na matam chan lengbirakuna Harinam Sarvan Tobiranawa haiduna ISTB ge kuthang de paujenjari ba ningthem chamayum ibem pisak sija mama RK Okendro Boy Singha Mayamba RK Muhendro Singha Mayamba RK Ojit Singha Mayamba amasung mahaki imung manung mafam Amudol Community Hall Sagol Bantera Amudol Akham Laikai. Bumper offer, bumper offer, bumper offer for limited time. Excel Furniture, Gari, Changangai, Uchekon, Airport. Any 311 sofa at rupees 32,000. Any L-shaped sofa at rupees 45,000. Hurry, hurry, limited stock. Bumper offer, bumper offer, bumper offer for limited time. Excel Furniture, Gari, Changangai, Uchekon, Airport. Any 311 sofa at rupees 32,000. Any L-shaped sofa at rupees 45,000. Hurry, hurry, limited stock. For details, please contact 94360-13034 or 940-271-8868. Sri Sri Gaurachandraya Namah. Purvasramda